13 سال گوداری فرجم ام دینا فرج خالو فرج خالی میه ام هن گوداری ود کن او ناف کودا دا راد دینان دیه گلک تشته که خواهش کریه ام گلک هش خالی خواهد کن خالی من تو هر هدی چند سال بوده ای گوداری؟ 13 سال از گوداری اومه 13 سال بله 16 سال یه حتا نه تی چه جرده ای گوداری؟ خود رشته کیری از تو مویره جبر خود لما كانيواني حميت من ناصر ام بر فاطم انا جيمه بله her جي فوق بيچتن ماسا ما ثابته او belliye yani kefşe mezrete kes narıyordun hem diren gibi yücübün çünkü hem gudari gatı hem Müzikal چی ifade ediyor? müzikal cibama Allah ne ifade edecek Yaklaşık 6-7 yıldır dinliyorum. Sürekli full sahnelerinde ben varım, asla vazgeçemem. Ve o benim için bir rock tanrısı gerçekten. Hatta ben İranlıyım, 7 yıldır burada yaşıyorum. Sadece Ferenc için bu şehirden gitmiyorum. Hatta kendisine de söylüyorum, bu şehirde kalmamın sebebi sadece sensin. Harika bir duygu. Tam böyle. از 5 سال گوداری فرج دکم یعنی 5 سال سر راک ان رول هیوی متال کردی یعنی گلک فرج دکم چا بجم من راک ان رول و هیوی متال فرج از فرج و نایسی فرج به حالت دنیا خواهش بی هر خوشه بگامجی خوشه فرج وان نینه فرج جلمه جنینه یعنی فرج سر دنیایه یعنی از چا بجم با işte ki cüdaya rock and roll'a kurdi heavy metal'a kurdi evet dark yani ya baş damayı baş ama bir haş peraj dikin yani ve her heba ve her dem civaki ve her heba evet سلام من دیجی کاملیا هستم ساکن وان ترکیه 5 سالی که وان زندگی میکنم توی این 5 سال هر شب اینجام از هفته 3 شبشو اینجام بهترین خواننده و بهترین حسا رو میتونم فقط از اینجا بگیرم خفن ترین خواننده راک ترکیه از نظر من فقط فرجه بهترین حسا رو و بهترین انرژی ها رو همیشه به من میده خیلی خوشحالم از این که دارمش و فوق العاده خیلی خوشحالم که این مکان هست میتونم فرج رو خیلی راحت تر ببینم خیلی
آمده و از با گله ایتشتا از یعنی از قدر با نه هم قوا هست که از ریا واداد چن بله نه هر جاز هست کن ولی بس کابی زمان دیچی نیش آمدد هم دی برای خدای نیش انشالله اجده شبتی و تشتکی بکنم اون گلک جدایه یعنی گلک شکی جدایه metal müzik mş devam yanlış vakit vazani coğrafyayı da zaten yeken ben de yani gerek vazani yani gerek